Bela Voda je jedno od najpoznatijih moravskih sela po kamenu Peščaru, klesarima, ali i po manifestaciji Belovodska rozeta koja traje u kontinuitetu 4,5 decenije. Pored vajarske i mozaičarske kolonije, svakog leta tradicionalno se dodeljuje nagrada za doprinos razvoju srpske kulture, umetnosti i očuvanju istorijskih i duhovnih vrednosti. Dobili su je značajne ličnosti, a o tome na koji način selo inspiriše njegove žitelje govori nam koleginica Gorana Mladenović, koja nam se još jednom javlja iz Kruševca. Dobro jutro još jednom. Dobro jutro, Tamara. Evo, ja se nalazim kraj rozete velikih razmera isklesane u kamenu u Peščaru, koja krasi jednu od najprometnijih raskrsnica u Kruševcu. Nastala je kao i one na fasadama naših najvećih svetinja u selima kraj Zapadne Morave, kako si rekla, u Beloj Vodi, ali i u Brajkovcu. Tako da zanat u ovom kraju već dugo ima i umetničku i duhovnu dimenziju koja se dolinom Morave širi do Kruševca, ali i mnogo, mnogo dalje. Dokaz zato su braća Dimić, 37-godišnji blizanci iz Bele Vode, koji su svoj talenat pretočili u duhovnu poeziju. Do sada su izdali 4 zbirke pesama, a sa njime razgovarala moja koleginica Ljiljana Raičević, pa predlažem da čujemo njenu priču. U 9. godini su počeli da pišu stihove koji su sačuvani u školskoj svesci pod nazivom Moje slatke pesme. Nadahnuća su dolazila tokom života na bogosluženjima u rodnoj Beloj Vodi i crkvi Lazarici, koja im je, kako kažu, pružila velike duhovne radosti. Zaista sa lakoćom stvaramo ove duhovne pesme. Najpre moj brat blizanac Uroš i ja, a zanimljivo je da se posle moja supruga Marija pridružila u ovom stvaralaštvu sa svojim Bogom danim talentom za pesništvo, tako da je ova duhovna poezija jedno porodično dostignuće, da kažem, neki porodičan uspeh, saborni uspeh mojih bližnjih. Svoje stihove Uroš i Miloš uz blagoslov vladike Kruševačkog gospodina Davida objavili su pre 5 godina. Na Kosovu su ruke i vladara i seljaka branile svetinju čija je veličina dostizala nivo nebeskih visina. Njihovi stihovi su zaista podstrek za život u Hristu i mladih ljudi, jer su oni mladi ljudi, i dokaz da i u ovome 21. veku ima Božjih ljudi. Dimići su do sada objavili ukupno 160 pesama o otadžbini, svecima, duhovnim vođama, poznatim i manje poznatim ljudima. Sve dok budem imao volje i želje i dok budem znao da je to ono što treba da radim, ja ću pisati. Ništa od ovoga nisam ni planirao do sada. Zbirke su nastale, verujem, po Božjoj volji. Duhovna poezija je sastavni deo porodice Dimić, a pesme koje nastaju iz duše izraz duboke ljubavi i vere.